biasa we jauh soalnya tak apa na yogi iya hari bapak hajat dan ngawir pisan kambing bapak hajat ya nak panglaris di bapak tuing itu iya pegat hanteng manjang hanteng kuces kuces rumah tangga gening kieu kumaha cenah budak nyoy kasebut sambat-sambat apa na yogi boga salaki adik kukur Alura Ahmad Wijaya pemangku hadiah sapanjang nadinya nyeri wadah nyeri fungsi panggi tadi bayar ayah laung palatang om deden anu baker katakan jangan araraya kubaraya nyaritan abong lain rombongan orang siga no arah-arahnyaan balik moal belimat moal ari apa na yogi aya kene gitu na lain jakaran rumah tangga apana putri Diana abiru iya apana putri Diana pemangku hajat nyiksa kamalina wajib karesun mewah ibu aja mimi anu sangkakeun pangarsa Palura Ahmad tong hayang menang sorangan pangarsa Palura Haji Ahmad Wijaya Palura Haji Ahmad Wijaya Bapak Kades Cetari pamangku hajat anu anu simpati nyiksa teh iya kamalina hai abang bom bola abang lalaki bola sagakin bangresat Bapak Ulis Haji Muhammad ya haya indona lain kakara kumaha cenah rumah tangga hei apa Sekdes Salim apa Sekdes Salim apa Sekdes Salim hayang dibayar deui dibayar deui apa kapayungeun apa Sekdes Salim apa Sekdes Salim bahkan Sekdes Salim bayar ari pangersa Bapak Ahyar aya itu nang bayar saya bobet lain kantor kekeh wingi Bapak hajat Haji bayar anu aya sore kapayun Haji bayar deui Haji bayar aturan kapayun apa Lurah Haji Ahmad Wijaya Lurah hajat Lurah Haji Ahmad deui kapayun apa ngayoge lain perkara apa Palura Haji Ahmad Wijaya Citari apa Palura Haji Ahmad Wijaya apa Kades Citari ada simpati balik iya apa aku sekian
anu simpati Jakarta pasar induk Jakarta Madeden Jakarta Haji Kalsu anu simpati Haji Kalsu Kapalora Haji Ahmad Wijaya Pemangku Hajat Bapak Kades Tari anu simpati Bapak Lurah Haji Ahmad Wijaya Pemangku Hajat Citari Bersurati Kualageo Balik Koa Penelogi Kiriman Labur Kemana Agro Putar Desa Ibu Haja Ente Awadur la